Ndabashuje mbifuriza n'ikaze inshuti mudukurikiye ikaze ku mwanya w'iteganyagihe muba mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Tugiye kureba iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 6 Kanama uyu mwaka wa 2026. Turaza kureba amasaha mu gitondo uko ikirere kizaba kimeze, turebe ubushyuhe bwo hasi ndetse no ku masaha nyuma ya saa sita turebe n'ubushyuhe bw'ejo, ndetse tuze gusoza tureba uko iminsi 5 izaba imeze uhereye ku munsi w'ejo ku itariki ya 6 kugeza ku itariki ya 10 z'uku kwezi. Ariko reka mbanyurire mu ncamake uko ikirere kiriwe muri rusange kuri uyu munsi. Kuri uyu munsi mu masaha ya mu gitondo twaramukanye ibicu byinshi ndetse byatanzwe n'ibitonyanga mu bice by'intara y'Iburasirazuba, cyane cyane mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare ndetse n'ibice bimwe na bimwe by'akarere ka Gatsibo. Masaha ya nyuma ya saa sita imvura yabonetse mu bice by'uburengerazuba, cyane cyane mu turere twa Rubavu ndetse n'ibice bya Nyabihu. Muri iri joro biteganyijwe ko tuzakomeza kugira ibicu byiganje bidatanga imvura hirya no hino mu gihugu. Naho ku munsi w'ejo biteganyijwe ko tuzaramukana umuyaga uringaniye uzagenda wiyongera, uzaba ufite umuvuduko hagati ya metero 3 kugeza kuri metero 6 mu isagonda. Biteganyijwe ko umuyaga uzaba uturuka mu bice by'amajyepfo y'Iburasirazuba bw'igihugu cyacu werekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Ku munsi w'ejo kandi mu ntara y'amajyepfo mu masaha mu gitondo biteganyijwe ko tuzaramukana urunyurane rw'izuba n'ibicu, ndetse no mu ntara y'uburengerazuba naho hateganyijwe urunyurane rw'izuba n'ibicu mu masaha mu gitondo. Ubushyuhe bw'asi buteganyijwe muri iyo ntara buri hagati ya °C 12 ndetse na °C 17. °C 12 ziteganyijwe mu karere ka Nyabihu muri iyo ntara y'uburengerazuba, kandi nabwo bushyuhe bukeya tuzagera ku munsi w'ejo. Naho mu ntara y'amajyaruguru naho ku masaha mu gitondo hateganyijwe urunyurane rw'izuba n'ibicu n'ubushyuhe bw'asi buri hagati ya °C 13 na °C 17. Intara y'Uburasirazuba naho ku masaha ya mu gitondo hateganyijweyo ibicu biringaniye ndetse n'ubushyuhe bw'asi buri hagati ya °C 17 na °C 19. Naho mu mujyi wa Kigali naho ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo nta mvura iteganyijwe, tuzaramukana urunyurane rw'izuba n'ibicu n'ubushyuhe bw'asi bwa °C 19. Naho ku masaha ya nyuma ya saa sita biteganyijwe ko mu ntara y'amajyepfo tuzakomeza kugira ibicu byiganje bitazatanga imvura mu turere twose tugize intara y'amajyepfo. Ubushyuhe buzazamuka bugera hagati ya °C 25 ndetse na °C 28. Mu ntara y'uburengerazuba ho biteganyijwe ko hari amahirwe yo kuzagira imvura izumvikanamo inkuba mu turere twose tugize intara y'uburengerazuba, n'ubushyuhe buzazamuka bukagera hagati ya °C 22 ndetse na °C 28. Mu ntara y'amajyaruguru naho hateganyijweyo imvura izumvikanamo inkuba ku masaha ya nyuma ya saa sita, n'ubushyuhe buzaba buri hagati ya °C 23 na °C 27. Intara y'Iburasirazuba naho mu karere ka Gatsibo ndetse n'akarere ka Kayonza hateganyijwe y'imvura ku masaha yo ku gicamunsi. Ubushyuhe buzazamuka bugere kuri °C 30 mu karere ka Bugesera ndetse n'akarere ka Nyagatare, akaba ari nabwo bushyuhe bwinshi tuzagira ku munsi w'ejo. Umujyi wa Kigali naho hateganyijwe ibicu byiganje ku masaha yo ku gicamunsi n'ubushyuhe bwa °C 29. Naho mu minsi 5 iri imbere biteganyijwe ko tuzakomeza kugira ibihe bizarangwa n'ibicu byiganje, cyane cyane mu bice by'uburengerazuba hakazaboneka n'imvura cyane ku munsi w'ejo ndetse no ku itariki ya 7, kimwe no mu bice by'amajyaruguru n'amajyaruguru intara y'Iburasirazuba. Ahandi hose tuzakomeza kugira ibicu byiganje bitazajya bitanga imvura, cyane cyane mu bice by'amajyepfo y'intara y'Iburasirazuba, amajyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali. Reka nsoze mbabwira yuko ku munsi w'ejo mu gitondo izuba rizarasa ku isa 12:01 za mu gitondo rikarenga ku mugoroba ku isa 12:10. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza mukurikira amakuru y'iteganyagihe ku mbuga za Meteo Rwanda zigiye zitandukanye.